Wikiri wa rami rigiriro-ini ria tauni ya Thika, barabara ya Thika guthie Garissa iria ikurikanaga ta Kisii na icukiro ria mbathi ni gwikirite hinya thabari ya Thika guthie gikiro kia mucii munene ciumia ithatu thutha wa mbunge ya Kiambu kuhitukia mendekithia macio. Hamwe na rami tauni ino niambitie guthondekerwo njira cia kiru cia gute mai ma giko, matawa ma kuhuthira hinya wa rio hamwe na tabarira ingi, thirikari ya Kiambu ikihanyukania na mahinda gucenjia uthio wa tauni ino iria ithiete na mbere na kuhurirwo ndebe gutuika mucii munene kumana na uingi wa andu gatagati ka mangi. Ni turakena muno tondu tani ino na nyumire o Githima na ringi tugithie Githima ringi ngari ni kurega kutonyera ku ni undu wa marima makugangari iratuikanga. Thirikari ya Kiambu yugite ici ni imwe cia tabarira iria irabanga gukinyaniria itemi-ini ria gukinyiria ngathi ya mucii munene. We are here as makers of history that the Kiambu County government led by the fourth governor, sisi ndio tumeleta the first city in the Central Kenya region. Hiyo hata ikae miaka ngapi itabaki kwa historia ya kwamba gavana ambaye alituletea city ya kwanza katika hili jimbo letu la katikati ni gavana Kimani Wamatangi. Thutha wa mbunge ya Kiambu kuhitukia mendekithia macio, riu maitho mothe merekeirio mbunge-ini ya Senate iria kungikinya ni kuhitukia mendekithia macio kuhingura gikunjo kieru na kuhe mutongoria wa bururi William Ruto kanya ga gwikira kirore na kugathika tauni ino ngerenwa iyo. Sasa Thika mambo ilikuanga ni ya jam, ni mambo ya nini, tutakuwa tumesuluhisha hiyo once and for all. Inside Thika ile stadium ilijengwa hapo miaka na milele imekuwa hapo. Wenye wametembea hapo wameona ile kazi tumefanya. We have renewed that stadium, we are doing it to international standard, God willing. Tukimalizia kazi yake itakuwa ni stadium inaweza kuhost any event in this country. As we look forward to the conferment of city status by His Excellency the President, na mimi sijui nangoja hiyo siku kwa hamu sana. Ninyi mnangoja hiyo siku? Wakati tutapewa hiyo charter yetu ya kuambiwa kwamba Thika smart city has become a reality. Na mubango ucio ngiuka ni mwega muno Thika igituika city. Tondu Thika ni kuhanirie na enda space nene na Thika nire na factory maingi muno koguo no ige na uigithia mwega. Kuma tauni-ini ya Thika kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Mathew Ndung'u wa Mbugua.